O member secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board Dr. Iatreilang Waong bagi Kyrdan Byrnihat River District keberhasiap penbut 6 sneo hari ni benai baru nak kencing sapri yang ke kubur kum ke jaka ke Jaboh tam ke Lyer hak pertai kerajaan mentah nak tup Kyrdan kini kamut baka Byrnihat kawan pai biang ka jinglong jingman jong ke Lyer sia ke babit ke biang omsyu ke Jaboh Assam haba keren hal kani Dr. Iatreilang Waong ba kani jing la ban penja ya jing Jaboh ke Lyer ha Byrnihat kedai lemba ke jing Iatreilang ha pedeng ke Assam bar ke Meghalaya nama begini gejala Kyrdan ikarkhana boro aliang bat lada kamdon ke jing Iatreilang kan siam jing ban pen khoi ya ke Lyer Jaboh dang sian ke Lyer ha Byrnihat ka paum ka wei ne jaka ke Jaboh tam om tang ha India ne hak patai bat kani ka kta ya ke jela Meghalaya ke baju benanam kum ke jela ke bajerngam marmal ke suka jela ke sim ya ki senjam bantel akam yang ni dak ba perking ding igi karkhana ki batrai kam ha ke than hanrei kalap bak jing Jaboh kam dai na Meghalaya hanrei kadai ru na karkhana Assam nama ba te ki jaka karuna sunda dang ki gi atri ki jela badai halo kan ni ba ki atri ki soka ke Iatreilang ban sim ya ki lat genti bantel akam ya ki jing Jaboh kal ha ju ka po Dr. Iatreilang ong ba ka Meghalaya Pollution Control Board kadon kam ban penklain nama ba kum kalong menta kadon office tang hasilong bat ka siam jing ban lai mare sini stai kaleng gejala na ka jingbom don ki office ura ya thu ba menta gedang pha sia ka soka na ka benta ka jingdon kam ban bu ka office ha is changes bat kawai pat hatura west karu hills khnang ban penklain ya ka jingtai kam jang ka but din kejitri stom beralian Assam dan Meghalaya ini minta akan kamtan show apa balis jeng itu most polluted mensua adalah sia ni yo number 1 teman-teman semua komen berbentuk bila pensap online itu dan Byrnihat kamtan show in the list of 10 is part of the list.